Siafo medin chia sonkon afi Sampa man hene na Sama Jafla otoso mienu aso ye edi bremu nepa bi efrefre mi ebisa me nsem bi na mepese me nemu edi ehonkomo na edi kan omo bisa me sade ntina Sampa ensem no kra bepie mu Kumasi court ye toso mienu omo bisa me efa ano yi a efe Chief Justice wo efa Farouk Ahmed letter no ho no eno ho nsem na mepese me no ka Ghana ye high court no eye bakope even though say your branches bebre eno ntina say udi asem bi call high court bi e wo kuro bi so no mu ka bi a ontimi sign fa nko say court we another high court enko ka the same asem no just all the court nanim ena udi asem so e court a wo a wodi asem no e court no bebi a wo ena ne wodi court asem no kwatia no bebi a wo no etimi determine bebi a modi asem no beko na asem na yedi ba court na e against the National House of Chiefs or no any register obia oye ohene na the Bono Regional House of Chiefs wono mom oye conveying belt or jin krata no free the traditional council no diba and the National House of Chiefs ewo Kumasi the Bono Regional House of Chiefs ewo Sunyane na Sama Jafla odi asem no ikono ewo Accra nti na be free Accra na ono aba Sunyanfo nso beba Kumasifo nso beba enti bebi a eye mfimfini edi ma because nana court a ne manfo nso be free ne krom aba beka ne ho traditional council nso beba te bebi a eye center edi ma omu nyina no eye Kumasi Asante region eno na ma ya asem no ebe hya ase wo Kumasi na eba ye no kurampo a na eye no na eye against the Bono Regional House of Chiefs any the National House of Chiefs and an interested party no ebeye the traditional council na omuna moye the reporting authority no per the acting president nti yedi asem no na samuduan so edi ne ho befa ho a ono so beye the second interested party yedi asem na kopim senka judgment mpo ebeba na samuduafo yi ekọ ye twerɛ koma then Chief Justice say omahunu say judge no ebeye bias nti wonyi asem no Chief Justice no crime beside yen one beside your lawyers, one beside the judge who was sitting on the case. Ni eti ya ne say letter abase or ma transfer case no edia friend ho edia koma another judge ya or ye Temweni Angelina Humia. Ye de ya nkan because say wasam ye de na wo ma me kura na ti so a ontimindi entiawo because mra eni amamra eni amande eni di asem. Enti judge foforo no nso bae no nso bae ma obi aka na nsem na odi ne judgment bae odi ne judgment bae no make key pronouncement bi a very key ni edi kan o say Sampa enkonwasem wan hunu eda di pefe say yakan wie yera oti kokoso His Royal Majesty the King of the Asante Kingdom and etna so on arbitration and okawie Ghana arbitration part of yemra ena Saudi wasemma ohini pombi anim no oka na ofi se ankoyi amawa aida se wudi beko court na court abegu yera eka asem ni wie no obi amfa nko bebi ema obi amangu judge no so san ka biom se ahemfo a omoyi ase aheni sa adihie no omoyi dishiberema ni wie a omo nso approve no wahu ada di pefe se ahemfo ni nyina nso agi na Sama Jafla etumu osai hunu se na Sama Jafla ne nkrata na ewo ebaye no edimo because the acting president no na ne nsa hye ase we a judgment of the court Ghana ye mra no ekire se judgment bi free court bi ba ebedane mra kopim se court esusin no ebebo sa judgment no egu enti judgment na yewra homia edibaye no a judgment valid ogina so edi share the Bono Regional House of Chiefs omumfa na Sama Jafla enkrata emra omubo court na nimtia na edi omuba before the same court for contempt odiba ye no na judge na no wote asem no so see oni na doma hene nom no paternal father side no relate ni papa nom eni na doma hene nom relate enti wontimi ntena asem no so because okoka asem no wajana na doma hena ye betimi aka se enam so mu relate ntino ena wajana ono nso koka asem no de ne kutumu a ommeka se bia bibinti
and I busiaman so binti na ode na kotomenti wontimi entra asem no so and was sorry here. Chief Justice then and omudi ma judge foforo. Nti judge foforo no so tena so no and ono ka say court to show say ye adwuma bi na abu court na nimtia na aba court na nimu a court no timi hye ne pa foforo ma ne ye ana obetimi ahye wankasa ama waye. The court no share amakonadu amakonadu edi na nasamajafla nkatra ekopie mu on national say omon gazette na nasamajafla krata ne call ya enka national ebetna so no ma gazette na nasamajafla ena akabua a woye regional minister or hide behind resec and wo tire letter oma the DC ya oye sumani a wo mo nyina esakobi faako and what try letter by no monsu gina so and what try letter edi call national security say omundile na nasamajafla gazette no because say ono sense say basabasa besi obuanso onim ntia because omu ene share wo masses omo chese omunye boni because no oye lawyer edi mawom emra na ye ya ensem bi call circuit court e wo brekum no ye lawyer e di ma samodua boys a omukunkum krofo ne ekita ho osan be gina mo wo high court a wentimi andi ama wo mo be ye lawyer no obeye regional minister no use that position no to help them and what trace alert and ko enti mira na nke so mu gazette na nasamajafla no National House of Chiefs e holding on ebeche ebeye 1 week na still ano mu holding on e ko 1 month ena na nasamajafla esan ko mra no mu ehunu se osan ko court nti o court no ena court ne share national emomo register na nasamajafla as the paramount chief of Sampa emra na emu register na nasamajafla wie no sam modua e di asem esan ba Kumasi High Court ebe katre court ne se ono sam modua ne hu ewo asem no mu de emra na nasamajafla e di ba mo magazette no wamfa na nka ho nti wa mano ye deny no the natural justice na nke se ye mano kwan mo no nso kasa na nyina ne se mra nyankopon ba ya Adam and Eve omudi duaba no nyame ampa mo obisa won e mo kasa ya ansa na otwema so ono samodua no ya misa ne bi into us record ne se na nasamajafla ne gazette no ye cancel wamfa nkokoto foforo bia odi ba Kumasi High Court ti Kumasi High Court etna ho no ena o ka se de bi asem no eye na nasamajafla emra amoko menhia ena wo Farouk mabusua no mulusu ye Musai ba court ena mulusu ye court nso emeke ne emphatic say asem no wanhunu say yakan wie through customary arbitration one appeal against that judgment enti asem no the moment as a judgment no ejina no uhu ni mobium ayete say ye bob world cup yi na run of 32 ye yiwe free mu na ye kobo run of 16 ye ko ye ehun tutu ye bia on betena mobium because uhun eni mobium we free mu enti asem na yakase wabusuya lusu ye no emma you are not an interested party again ne senti no ne ye wodi abase nka memmo na order na mema ye ema ye gazette na no memmo ngu no mentimi emmongu enti eda so gina ho ono ene ye Sampa manhene enti na wei ekire se Farouk Ahmed enimpa se ye wo Sampa manhene a oye na nasamajafla otosumino okoduru Sampa ene wo hyase eye ne ho ohene ena ye kunkum krofo sei enkrofo japade na nasamajafla de bia o ka kire yen o se uwo papa afum na obiba na o ka kire mo se munku a yen soso ne su because se ebi be sey a eyo papa ne bayira homa ene ne noban ene be sey nti wo papa afu no wo bo ho ban Sampa eye na nanom dia nti ye mfa basabasa yo emom nse no ti yen sign court ene wo de ne back court for ne ye friend no contempt or book court enimtia because court kan wie say na nasamajafla na ye Sampa manhe no odaso nam Sampa eye ne ho say onu na ye ohene a enam so a basabasa yo eba kuro no tinana ebesre court se court ntwe nanim court entwe na so efese wono no osan ye mranim ni oye lawyer na wo lawyer ye nambra kwan so editumi ama obi na wo da so ebu no ntia no na enye
Ti nana de baaye no na samodua yi wan enta appearance crampo wan twere hwi nkro amra court no na o twere letter because ne nim say politicians binom hyenachi ene domahene somahenom na o twere letter e di koma chief justice na o ka chief justice say yes sam kumase na asem ne wo no ono no suru se obeba nti yenyi asem no emfiri Asante region and chief justice emfa nko ahafu because Asante region any ahafu nyina eye otumfo dia no emfa nko bebe foforo and the chief justice nso emma ono nso inform judge no emma judge no hold on ti ba court na judge no bo ya amane sese ne sent na asam na ntimi amaso ntine ye twen ama chief justice e dia no yie no aba ntina na sama jafla lawyers nso etwere e di koye etwere ne yenti a asem no omunyi na agro bi na wodi adentia because ye ba emra na ye kamandemos asem a otemuani owura yire Angelina homia etena asem no so no na woba kura wodi katawiase wo so na nkrofo esa ebotwene na monkomo ba obi anya mobonida nti adent na ase osuru ye gazette na sama jafla wie ye nso no usan ba court high court obi anya wo hwida nti asem no a wo ka na nyina no enye no kore nti chief justice ene na pamfo ehwehwe mu nyina no ene wo twere letter enra edi ba se ontimi ensisa asem no emfiri Kumasi sene na Farouk Ahmed ehwehwe no nti wo hye ne se omra na wo yembetoa asem no so e wo Kumasi na he can assure him say there will be fairness and everything nti ebusuya sanete nti ne na Farouk Ahmed ehwehwe se ye be yi asem no edi akobebe foforo no anya amaso nti 29th of this month no ye beba court ewo eyi Kumasi tisa enekusi menuanom mesro obi biara we enya basabasa yo we nye entokwa eye samodua nipa baako ebetwere me page ene se ne se samodua ye nyina ne se onkope nkrofo bi na on the 29th no bakota na wa sheda mankrofo na atake no omo atake no a na wagina so atwere ediako International Security Ghana Police Service yesremo on the 29th no se Sampa no obefiri o se doma e no obefiri abo momma no poli amokas no beye 10 na endi nachi na momfa ne mra court ye wi a na mo se di nachi akọ se ne ye beye omo ankasa embehye bebi embeye emma omo mba attack no mo ntwa ne videos enko se obi na aba attack no mesremo National Security Ghana Police Service ye ra muntaka Interior Minister mesremo because emra o twere ediba National Security akabua etwere baaye no akabua no twere baaye you didn't even verify to see whether the authenticity of the thing akabua no eye omo lawyer emra na to trust am no mu ye nyina no na shop on na o kan masem e circuit court e wo brekum mo pa mo nko brekum circuit court na mo nko gi proceedings no mbehunu se ona ye omo lawyer ye sai ba Kumasi a na ye ka mandemos na sem no omoko fa lawyer edima Farouk Ahmed no lawyer na omoko fa no nim or prepare statement of defense ni we na we de baaye no any claims no oko prepare no akabua ne letterhead so ne chambers din ena na ewo so na evidence before the court ema court ne ye lawyer kura epene so ema mo sisaye nti mesre saa we na omo ye no ena omo da so ye ena sumahene any domahene omo personal interest ene omo ye man omo say ye kru mesre enka Sampa fo de emra yewra ebo Sampa manhene na nakofisu no na somakro wontimi mfa ho ofa ho mbekunu somafo yi etimi ba Sampa eba se omo ba besisa Sampa market enua se ne be ombegu market no na ene omo betimi abehye mochi na the very market na ye nananom aboa ma na gina beduru saa na mo de gya akotum somafoi market dey aye Monday no same Monday no na mo ka so mo nso mo tu mo market enti cars load free Kumasi baby ba no must stop mo ho somafoi ye saa no mo nyina ene o ma baba hye mochi na mo say ye kru no cashew businesses ana flourish wo kru no mo ene o mo nyina adwane kosoma ene doma enti muntimi ntona se din enhunu se
ɛyɛ agenda bi ɛna ɔmo yɛ na ɛnyɛ nɔkore bi ɛna ɔmo fi sɛ ɛwɔ mafa na mo ɔmo hunu sɛ ɔmo betumi ayusu mu na ɔmo de sɛ Sampa mɛsrɛ mo politicians ade bia ne hɔ a political gain bia ne hɔ a ɛsom bu sen nipa ɛnkwa te mɛsrɛ mo let the police the security services work munya wo mo no munye wo madwuma ɛyɛ enkurofo a yakokun wo nyinaa yakwo mu obiant yenchi akokokora nipa bia wawu wo Sampa bia bebi a wo firi bia so ye sam moduani so ye hwan ni police mu investigate so de bia police commander me no kasa me catch say nana Sam Ajafla de bia o catch mo say ono ne ba ne ye mo ba eye boni a mo nchi no obi biara obi ye boni bia no mo nchi no but enye political arrest enye political motivated arrest akamwa etna ho eye no security agencies politicians are enemo hunu mu politicians come and go but the people of Ghana are always there enti adenti na mo be jai people of Ghana na makodi politician echi na ma risky the life of the people te mesremo mekọ me krom kasa mo kakra eye na wo me ene ne kono no ba ne lo na pay na mo na wo me especially mo numpa num kala se say you ma to na ne mo para mo ke tran papa mo ye akiti ai mo sister Comfort uki tran papa because ngana school ko na sek na pa arena na pa wa wie me na wie 9 oplo Mr. Redu we ni belme opo me we ni nga responsibilities tatara ida Mr. Redu mi nga uta mlemi ekuro ne janje na nyila kana ke we lurupa bleka ba ni mpa ye bomo na nye bowu nga mwati tonno tu luru me pa me pata para akuro kida and sister Comfort kureke na tamanga de na bile perni amna perna na sekwa ke here extendi malie you know na elowie wa amoye lowie madwa amowie wekio bejir osawa mepa timna wie nkomoli kekiti ani mu par arenya ngona mu plo na pin akiyerki na lele are na kla lele kabunyi na soro ye ni yinyo yiti ni lo na pewe na mo wersi sa bo ye terma to fipin ma per kinyo na pe lele skole fon le kura muji kura ke mu kla ke kiti ya na yenge ye kiti because mu she Pentecost ndesi na mu she ke continuation ke kiti arenya ye pin ke no ba mu ke tan papa o mu ke na tan pa still mu ke tan pa ba arenya ma pin ke ye yinyo ma lele muti apel lele kabunyi suru muti apel lele ku na ina pa ke na mutin ko mu ama mo ye wie na mi pe kuru ntinyi ni cha meli na ke na nyila kakao ye tin ko ye lo e perwie para ya wa apesa yuye pa ke kitia no ba Comfort Naomi ni ye par me ni shi asor ipi Kristo ni kya malur parda aranga ma pinke ke ni yompa na ki nyu iti seti pesa lurbo seti pesa lur lawe suru se werse sa te tofipi mel puonga mukia ye kale na yu kitana ni wapampa enti abusianfo medamase tinyame ya adom on the 29th no ye beba court Sampa fo na me ka kire wom se mesre mo ema momu bi enya mo ho madoma hene suma hene ens yusumu ense ye kru the history between Sampa and Suma ewo hodada monim nyoma ekoso na ene mobejai emo sanwoma yi aba ne etoso mieno na obi nso ka kire me se letter na omutwere baaye no mistake wom letter writing monsan review mo lesson no ewo JSS em se JSS kwa letter na otwere Farouk Ahmed twere kwa Samodu twere kwa ye no ono Samodu ana na twere ye ena odi come Chief Justice na eye na Sam Ajafla na di asamba ya enam so twere nti nipa miensa we ena ye the actors
And to say, Nana Samba Jafla, through the lawyers, respond here. Now, Chief Justice are instructing the Judicial Secretary say one trail letter and comma Sam Mudia. And the nipa miensa and also this letter ni mawo. A yes Sam Mudia or trail letter no. A yes Chief Justice or trail letter ni breno. And in Nana Samba Jafla or non so Eddie anu ye a buy. And the Judicial Secretary no address letter no to a Sam Mudia. And will copy the Chief Justice. And will copy Nana Samba Jafla ni lawyer. Because Nana Samba Jafla nkasa na tray letter no edikoy o man ni lawyers and a tray koy. Enti say Judicial Secretary no tray ababaka. On timi tray emfa man Nana Samba Jafla or the be man ni lawyers e man ni lawyers dia breno. O tray koma Sam Modua nkasa because Sam Modua nkasa na tray letter no dikoy wa man ni lawyers and tray. Enti uhunu copy no na copy no o tray Chief Justice or copy Chief Justice and no copy Nana Samba Jafla ni lawyer e friend Muji. Intimate Monsan revise letter writing news now. Omutreye ewo Jesus. Me kaipa say me die say me teacher ba ko bi o twa me teacher pale. Any teacher Jude no mutreye. Me da so kaipa. Enti monso mon revise mo amutre say eye wrong, eye fake. Ye ntwere ne sa no. We are only waiting on the 29th. Enti nyame nko bibiara ho. Mo ma yen say ye kru. Yen say no. Yenim pa. I say we don't encourage people who want you to fight, who bring fight in your father's farm. Because you know very well, say bibi say ya, u papa no buy and say. Yeah, encourage it because bibi say ya, ye nananam kura mu bread big titi and be say. Here Sampa and so and say. We are not saying say. Obi emfa security forces be emeye bibi favor be maye ne ye kan yana say obi di bonia arrest the person enkrofo mu wuye omo ye Sam Moduafo bebi a ne pani free kura ne ofri suma nyina omo nyina be wuye nyina no ne nyina na me say mo investigate. I'm not being selective. Even say kraman kura wuye because of sasem we are investigate it. So enti Naomi ene wo kuno me chiamo that is very good. But I want you to understand say me ntamo. The me can chamo say the mo ye no enye. Mo na fara you nisa ya tepekiji. Ki a wer sakare pe yeterma to fipinke na yenge yeti jande na idal. Ese bi le per banga kla. Ya nyame nko bibiara homre pa mo biom no. Ye be sen akasa biom. Me da mo nyina ase. Eye Sampa man hene na Samba Jafla. Ne personal assistant Abu Mahama. Mena minimum edin komo ene me Facebook page anyway eye Nicholas Mahama mesremo na no papa bi share me wo eye techiman oka kire me say was send friend request ama me be 3 months ago me mfi no e ma me explain kire no ma SCD me friends are meet me ade wo Facebook e ma obi biara 5000 ma SCD and you see ya just follow me to mesremo. So see a pending application and me work to add friendship is about 2,000. Intimate wa was sending friends request ama me bia me add one my SCD and untia intimate we need you so follow me. Mesremo. Me di obo sonkon e di mamo because mun nim nyansa pi intimate na da muda asem biara me de beba inti letter na me de tu ho no eye authentic ye de ani die mamo ye mdada muda mo amunim from day one ade bie ni ho a me de beba bontin a eye troda ko me ni mo ka sei manyine me wo 51 years me wo ma a mo universities na me de bi bebetu outside na me ba ko hunu no wunim say eye enye no kra ene magu me ni mo ase e wo me ma no anim ene o mo nso ni the highest idea ekura me ewa abrabomo nti adea men na adamuda nti obi ka kire mu say letter na me de betu ho no eye ntra oboa eye authentic ye de ani die emamo we respect you our viewers mo amohwe yen mo to credit data na mo de hwe yen na ye de ani die mamo nti medo obi biara si ya me nko obi biara ho ya me ya adoma 29th no ye be hia e wo court
Kristo asomdwie enka mo nyinaa.